Ai kami mada cerita cerita kenangan abang kenangan kita tes kayak luar lain tepangan heula eta awewe otot gede gitu beneran dia tepangan heula ibu hajat aduh keke asawawu apa hajat itu aduh ya Allah bisa tobatkan apa kasadayana gitu nya pah kosong kene alah kosong kene kana duit tadi asa marobokan ibu hajat bener bisanya nih jawab ada bener bisa terus gak setau direcehkeun anu terapak nih duit teh anu bareng nah Gusti Agung kala Gusti Agung ya Allah kemudahan tak ada sawara ya Pak Allah kan ibu hajat ya bapak hajat keluar kan ibarat buah bakal si abang ini ke abah masih masar wali sekeplok lain orang awal orang sebelah dia tak kelawean lagi aduh ya Allah Gusti Agung ini kudu kawul sekali ya Allah sifat payunan ibu hajat pokoknya sugan araya namahan ker kabang hemong abah pula di beda-beda Pak lain erek kawal joget nawan hayang kemang tanyum Pak sugan bisa tadinya suka doa lagi udah itu loba para badan samping imane tomat aduh Gusti ampun tekian koyo di sawer Gusti bapak anu mana kepayungan di saran-saran eyang aja mana kepayungan saran apa
layan meneh liburan ieu ka hayang maharewoskeun we gitu urang liburan sagala diharewoskeun